Israel te hi pathian nam than an ni awangin America hian a hau na le a Israel ramin eile bar azon na konga te sipai le ral thuam lama hian America hi alu thuk le a lalte hun lai ta to Israel ko pui ni thin chu Jerusalem hi ni ya hun local zela muslimin an opta dai mai kha ania kum sang kha zakwa somriat July ni som thuma khan Israel parliament chuan the Jerusalem law chu apasa heta hian Jerusalem chu Israel khopuya pom ania tin president parliament supreme court le sarkar office te chu Jerusalem a om turati an ni bok the Jerusalem law pass nuwa Jerusalem embassy nei te chu Tel Aviv a anin son taloma in son chuang na nung berta chu El Salvador le Costa Rica te an ni nge an ni phei chu kum sang ni le paruk a khan anin son chawani khan kum sang khat zakwa somkwa panga a America Congress in the Jerusalem Embassy Act le Jerusalem chu Israel capital apoma kum nga chungin US Embassy chu Tel Aviv atangin Jerusalem a son turati anibok khati laya America President Bill Clinton khan the Jerusalem Embassy Act chu adu lova tharuk dana embassy son lo na turin waiver anti chu asiam zia bu sakhan kum sang ni a campaign la yin Bill Clinton an embassy a son du lo chu a soi sel na sa le a ma se president a han ni khan embassy chu son big lovin waiver tan chu tharuk dana zel a mang vele ta thawani kum sang ni pariata Obama a campaign la yin Jerusalem chu Israel khopuya apom thu a soi chuak vele a ma se nu loka athu asu le awangin Benjamin ale Barack Obama kha anin ti taw rau pha na safia ba Israel Prime Minister Benjamin chuan Russia President Vladimir Putin chu ahan belbul tataya America chuan Israel chu angai sak lei thei talawani bermai achan chu President Barack Obama kha Muslim mi ani wang te po ani ma na ti chuan le kum sang ni som panga khan Donald Trump America President ron in campaign khan America le Israel ta na pathian mi ruat ni in mitam takin nga ya Donald Trump chu America President somli pangana atana thantlin chuni to ma se eng ma ti thei ala nei silo December ni som ni pakwa kum sang ni le som parukhan US Secretary of State John Kerry chuan Israel sarkar chu nat takina khaka Israel le Palestinian inkara in rem na tluan tling le kum hluntur kong an sial sa ti ter thonga apu mia maya Israel Prime Minister rim chuan John Kerry thu soi chu beidon thak at ti hle a chudi mek lai chuan January ni som ni a president atana laklu mai tur Donald Trump chuan Israel chu nemin fan ula ka huna thang trek to a president kani huna an la ria ang ti in nema Obama sarkar khan Israel hi a en san na sa e ma athil ti tam taka ava enroll dan tam jok chu pui a yin tilo tura thuron pezong in enroll velek hi ani bermai kum sang ni le som paruka Donald Trump Jerusalem chu Israel ta chatuan khopuyani ti ina soi to a embassy po Jerusalem a son atiam ngal bok June ni khat sang ni som pasari a chuan ama president dang te tiang bokin tharuk chunga tan US embassy chu son lo na dan waiver chu asiam ve zeta ma se lal davida in kum BC sang khat palia chebu so kutata Jerusalem alak niya Israel khopuyata na apuan nuwa Donald Trump chuan December ni rok sang ni le som pasari a khan a veto pawar mang nge in Muslim ho kutata Jerusalem chu Israel khopuyani ti ina puanga US Embassy po Tel Aviv atanga Jerusalem son ani tur thu atiam tel boka Donald Trump chuan US State Department chu Tel Aviv atanga Jerusalem in son tan tur buaipui ngal turin thu pe ya architect le building contractor te ruain embassy sak chu an buaipui ngala US ambassador chu Tel Aviv marlam a da ni im kum sang kha zakwa somriat pakwa a khan Israel in America hena Jerusalem embassy muntur len lis in kum somkwa pakwa atan alo petoa
America in Helen Lis man atan hian kumtin sum tam tak aseng thin bokani he thil hian khovel ram tam tak abi takin Arab Muslim ram tang rual pol te ati thin rim nga la UNO apo vote lak anma ani in ama tran du lo tu an tam hle a America che an du lo tu vote za som ni pariat lai mai an han mungal thop boka America le Israel ba ka UN resolution du lo lama vote te chu ram te naw pasari an ni a ma se chuti chung chuan Donald Trump chuan a veto power magina lo nol sak le a khovel in America tema Israel an endong nga la ma se America le Israel chu fau le no pangjok ang main an omzui chauta ni UNO ama thop zonga vote thak du lo ram chu Donald Trump chuan achin chi takar maya khati laya America ta na UN palai Nikki Haley ikhan thu top soyin min vote top su se poisa kan se fani mai min thop lo tu te chu dollar mak ta duai tam taka kan chan puina turbi ka omlo ti ina ang chiam maya heti hun lai hian UNO a hian ramza som ko pathum man oma America hian UN budget za asom ni pani an thoa chutia ama an tran du lawa wangin Donald Trump chuan pui ral ram mi ta tara dollar kluk le ding on tam tak kan senga kan ram ero athin thupa athana thutlat si ti ina soi chuak ta hial maya ti chuan le UNO a tho lem ber ramin ti du tak si lawa chuan UNO po abang ang chawa UN General Secretary Antonio Guterres samang ang chal chang chuan UNO hian sum kan nei thalove member ramten han pete ang ukhai ti ina au ta chul maya tin Donald Trump chuan Syria ram wal chunga Golan Heights po Israel ta ani thu apuang zui le he thilawang hian Syria lam lungoi lo eltiang ma se khovel thunun theitu America President Mewin apuana wangin Israel ta ani le a Israel in lom thu soilet nan kum sang ni le som pakwa June ni som paruk khan Trump hate ti in Israel Prime Minister chuan aming apua sak zui bok tin America chuan UN lama Israel atan tak angin Israel po ina tana Iran nen anin kar bo ruwa wang po in Israel chuan America pui in huamin silai akka chua mai thei tur hian anin ring reng ani ma se July ni som ni pali sang ni le som pakwa khan House of Representative Israel dem na turin resolution an siama ma se House resolution number zani somli panga chu vote zathum som kwa pariat la in nol sak an ni zuya he resolution hi Israel daudal na ni in boycott disinvestment and sanction ti ani ya khovel huapin Israel chu shema American companies le commercial thila Israel lo dor thin tu te chu America dan huam china shem na le shek na pek thei ani ti te atelani American zinga abi takin house lama hian Muslim an om ve awangin Israel do dal zonga tong kam nei le en san zonga ngai dan nei hian om ve ti hi riat reng atha America President omto zonga Donald Trump hi Israel du saktu berani awang hian Israel po anlo le a kot kher le mun poimo lai te chu Donald Trump ming an phua a tuna chuan Donald Trump thop na le ven na an don that sia chu anin sia a America President ahan ni le zet chu Israel po athen omro ram do konga achena chau sot piau mai bok Gaza le a che vel chu a sop thian a sop che zawa America la chuna khak du der mai si lo ama Israel nuai chimi bar du tu ram te chu alo nuai le thet zel mai boxi tun thleng hian Israel khuan America tan puina hi engzat nge don to ti hi khovel hian a chut na sa thina Israel hi adin tiratangin ram dang America atanga tanpuina dong tam ber ania economic le military lama tanpuina zong zoga dollar kluk le ding on zathum vel America atangin Israel hian atong to a tuna hian Ukraine tan hian dollar billion somsari panga phalsak anni lajim Israel tanpuina ve thung chu dollar billion zathum atling to a
tin hei mai ba ka ral thuam dang changkang tak tak apereng bok tuna hian American scientist tam berle mithiam an thluak bur ber te khu zuta pachal de vek an niamo ti mai turani ya pathian in America leilung ho sakmal somna tam takapek hi Israel tan chon van nei na ro pui takani thum America thluak chu Israel ania Israel sum chu America ti ani fo bok thil ni na tak zuk chu chuan America hi omlo ta se Muslim sarkar ram te hian Israel hi an chingre thei ngot toang a then om ram te nen chun zan zomin an in do kum tuan hi ani ber maya chuti chung chuan an ram khuan ral thuam alanga a changlen ngal zel thei te hi a phena America hi a om tak atin ni America hian Israel hi chan lo ningat se chu an ke economy in atuar na sa to ngotang reia dai to kherlo bokang ma se US in a thei to pa a chan pui zel awangin an ladam kho chuak ram rama chu wangin ram pani shoi tu te hi anin beche tak tak ngai lova anin tilom ton renga abik takin Donald Trump ma sa hun lai ta to khan Israel chuan America hi athamuan pui hle a kum sang ni som ni panga February ni li khan Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu aten East Room White House a uluk taka an in kom tuma news conference a Donald Trump thu soi chuan khovel ron bar khai chiang hle a khovel a ngor nging loi ani ber mai Donald Trump chuan Gaza Strip a Palestinian maktatuai ni don te chen nabial Palestinian mi firfiak Hamas le Islamic Jihad ho te thunun thin chu America in lak feka nei zuya thunun atum thu le in dona awanga Gaza Strip cherem room te chu ral thuam hlo om le mi firfiak hlo om te nen 10-5 feka khopui nuam tak tui pui kama zan lai thifin don theina hun nuam tak van kot thler ang to na nuam din chhonan a that tur thu te le Gaza a cheng in dona wanga anram then oma noi engemo sat ral tlan mek te chu Egypt le Jordan rama an in beng bel nga la Gaza a kile to lo mai tura atu thu a soi chuan Muslim Arab ram te atithin urna sale a Donald Trump hian Gaza Strip chu Riviera of the Middle East ni tura sojim thamuang taka mi te chol ha dam na hun America ram en kultur angina soyeni Israel Prime Minister po in Donald Trump thil ruwa mansu athlop na sale maya Israel in US President Chian Thabera anei chun ti ina fakzui bok The Wall Street Journal chanchin bu chuan Donald Trump le Benjamin Netanyahu ate imbiak ma taim Trump hian Gaza Strip nei tumna alo nei to ani antia Donald Trump thil tum awangin then khat chuan nambil chi then fai tumna ani ya UN dan phal lo le khap tlatani an lo ti ve bok Gaza Strip hetia US in nei sak atum na chu Muslim ram Indonesia Malaysia te po inan dem le a EU ram Spain Norway Ireland le Jordan Saudi Arabia Turkey le UK te po inan du lo le bok Russia China le Germany te po in huat na thar le tor na thar thlen tu mai ani yang an lo ti ve boka Israel mi puite ero chuan Donald Trump thil tum hi an thlop tlang pui thunga kan soi to ang khan Donald Trump hian atram masa a khan Israel ten 6-day war sangkha zakwa somruk pasaria an la Syria ram Golan Heights an obzui mun then khat chu Israel rama alo pompui to a CIA le State Department in khovel map an siam thara achuan tir ngal boka khovel in dem lui ani kha Gaza Strip chu US ta alo ni chuan US ram po in a him pha le turanga yani Israel Defense Minister chuan Trump thil ti chu huai sen thak ti in a fak le a Gaza Strip hi mithen kha chuan Israel ram chunga open air jail run thimani ye ti dan lo soi thungani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Fox News nena Trump thil ti chu fakim Gaza mi pui adu apiangim Gaza Strip chu an chua san theyang ati mia maya tuna hian Gaza khopui ro pui tak ni thin chu khopui ram ro san to ang main achul chezawa himdam lai reng om manglovin Israel chuan aphin dar sak to a chutiang ani awang chuan kum sang ni le som ni pali
November ni som ni pani khan International Criminal Court ICC chuan Israel Prime Minister chu le Defense Minister Louis Yoav Gallant te chu man turin thupe alo ti chuak to a achan po ICC hian Netanyahu le Gallant te chu mishing te la kathil sual ti le indo na sual ti inan pu a he ICC thuthuk na he Universal Justice khovel pum huap tan nuizat thla ka an chantir me kani ro rel na dik zonga beitu zong te inpek na po nuizat na achan pha Israel President Isaac Herzog an ICC thuthuk na hian Hamas in human shield ta mandan le October ni sari sang ni som ni pathuma indo na bultan tu fir fiak te be na laka Israel mi mante Gaza ala om te chua zalen nan kong te ping tu fir fiak te thawa hau na le huang taw na zel turani ti ina soya ICC malak na hi Donald Trump Senate majority leader elect chuan kotin Netanyahu arrest warrant tura thu pek akal pui chuan shem na pek ani tur thu ina vong ngara tin heti laya House Speaker Mike Johnson chuan Israel Prime Minister Benjamin man tura thu pek an thila wangin International Criminal Court dahak shrek na siam tura rotna asiam don ti asoi poka President Joe Biden po in America sarkar chuan ICC in Israel how tu telaka thuthuk na an siam chu apom lo mai ba ka US how tu te ten khatem ICC hian Israel le US ram laka thunei na an nei lowa an huang lawan dai ani alo ti sak bokani ti chuan kum sang ni som ni panga December ni som pakwa kha hian Secretary of State Marco Rubio chuan Trump administration chuan International Criminal Court just pani Israel laka politics le dan lawa thil thalo tak direct in nam noi telaka shem na pe annia United States thil ti a achiang le ICC in dan dik lo thunei na man sual le US le Israel thunei na za lo na satak an man na laka hum him turim ma ala a ara chua poimo le mu thei tur om mai tur hetianga chet na hi kan chang chun zom zel don ti na saibok hetia Trump admin ICC just shek na anti chua chan hi ICC lama Muslim judge ten Israel Prime Minister le how to dangte arrest warrant anti chua to wang khani dik tak chuan hetia Muslim ramtang rual ten ICC lama an shrek na le zual ko na hi a om renga ma se kai kuang ber Hamas lam throi tu te man tum na thu chua a om mi lo hi adik lo Israel chuan ama do tu alo beile tani maya Russia ramin Ukraine aruna ne chu atum po in an chunga engma an tingam lo hi ICC dem na le mu niam na atina sual le a US alo tangko na sapok nen tu na Israel Prime Minister he ram riven ko nga le mel ma be ko nga hian atha in a hoisen le a ral rel po thian takani Israel Prime Minister nito ni zinga rai berani ya khovel mun sang atangin tanpui na sumpo andong tam lebo